matura ma Kajiado isinya na Kitengela kaunti ya Kajiado nimo mutogoria wa gwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga uria uri na matanya mago kaigira thigira wa iregi mweri wa kanana hugurete kuria anyitete ugeni ni aikari odo umwe na atongoria ngathi itiganite. Odinga ataririe mufango wake kuri ndorere iria cikaraga kaunti-ini ino iria kwa ihinda iraya itwire ciumetwo thutha ni thina ona thengia wacio gukorwo na utonga munene. Hapa muko na mbuga hapa ya Amboseli. Na Amboseli aleti faida hapa, sio? Tutafanya kama vile nafanyika kule Masai Mara. Sawa? Na vile watu wa KWS mpaka waangalie maisha ya binadamu kuliko ya mnyama. Agikorwo Raila Odinga ni agathurwo ta president wa gatano, aikari a Kajiado na arĩithia mahiũ mereirwo kuhurwo njeki na mitaratara ya kuroboia mahiũ maũndũ matarĩkuaga hĩndĩ ya riũa inene. Wakati ambaye hakuna maji, tunavuna maji wakati wa mvua. Najenga mabwawa na vidimbwi ili tunaweza kuvuna maji. Wakati ukame hizi mifugo ziko na maji ya kutosha. Na vile malisho vile tunaweka kwa ng'ombe yetu. Sawa sawa? Hede ya mushimani uyu atongoria kaunti ya Kajiado matongoretio ni Governor Joseph Ole Lenku na uria wari Governor wa tene David Kedienye ni mathimanite icoka riri merigirire gukang'ethanira kitetano-ini kia mweri wa kanana rungu rwa ngwataniro ya Azimio la Umoja. Tumesikia wale mnapiga kelele hapa ni sawa. Tumesikia. Hatutaki kesho baba asikuwe na governors wake, asikuwe na MPs wake, asikuwe na senators wake, na kwa hivyo na waomba leo wana Kajiado tuanze kusema sisi ni Azimio. Hiyo tumekubaliana. Tutaamua kwa debe, lakini nawaomba hata wale walengu na wale wangedienye tupatie baba kura. Sio tunakubaliana? Tutaanza mwenendo mpya. Kenya mpya tutaanza kujenga tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka 2022. Atongoria kaheri aria manyitanire na mbutu ino ya Azimio magathiririe Raila ta mundu hitukite ikiro ciothe na kuonania ari na wendi na uhoti wa gutongoria bururi. Mundu ni muthoni wanyu. Mundu neke na ngare hetagwo neke mumuteithie kuhita ngare. Tarehe 9 mwezi wa 8 tutafuatana unyo kwa unyo namna hii ili tuchague baba Raila Amolo Odinga awe rais wa 5 wa jamhuri yetu ya Kenya. Ishera ria mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga kaunti-ini ya Kajiado aritafanĩtie na itanya ria kũgĩa na kĩrĩkanĩro na ikia kura gĩcigo gĩkĩ atĩ no magathiĩ na mbere na kũmũnyita mbaru na njĩra nene rĩrĩ bũrũri ũtigĩte mĩeri 7 ũtabanie gĩthurano kĩnene. Ngĩribotera Inooro TV de kaunti-ini ya Kajiado, Njĩtagwo Gathoni wa Njihia.